بله تماشاوان هجا د برنامه سرنامه د بشا دویم ده دیسام پیشوری ونه برینا بری خالی بهشتی جمره سترانک خوند ستراند ام نه سیر دست اسرائیل امریکانه ام هسیر دست سروک نزان و گل جاهل ملت جاهل و نزانن خوازم چند گرگارا سرویس سترانه و جمره وقتا اون بیجنونی چی بیجن کرم کن حقیقتا يعني دفدا افستران وقتا كش خو هات شكرن وساتي بيرامن خدا جي راضي به مسلمان كو سا شكر اثناء كو امريكا هات حجازي لور سعودي آلان داني كي لودر استي خداني كي لور الارض حجازي بجيبو جيبو للصدام خجبو اثناء افستران هات شكرن ودفدا جيك وقتها مثلا يعني وعدا مقدس يعني كات الورداني يعني الحساب مسلمان والاسلام شخو افتش ناي اذا ايرو ام دبيجن مثلا يعني امريكا واسرائيل في المدخل حال وكين ناخر اونين يعني ملتي جاهلا يعني ملتي النظام جوار بدستي وان في تشتيل الاسلامات كيف حقارات الاسلامات كيف تشتيل دين السري مسلمانه جبروي ابجي مثلا وهاد بي خورتي اسلام كاشيار بس راسي يعني خورتي مسلمان شيار ببن اني بس رازنا واد غفلتي ده اف غفلت بس يعني جدي حسين تخيل زلته تنو خاصه يعني جدي حسين رسول الله صلى الله عليه وسلم في زلته كون كتنكي في سرتواندنا وفي بريشانيه رسول الله ناخذ قبول لك يعني بايع فردا درسنا فردا مثلا خبرداني بتوسيع بحكمتنا مسلمان را وقتك ما بيقدر يفكر مروف کار بشکلی جی بجه خالی بهشتی تی پیشید بینگو کرمی داره نجداره به بله دار کرمی نابه بله يعني أبي أمهات كانوا مثلا ما تشرب بيجن قاسي بلكي زمان ما برنامج من الجوري مثلا إنجليز فرنسا مثلا دولتي كفريات حتى شناقلة درباس نبون çünkü جلوان هرتشتوان belli bu kafir bun jurne karım kevin jur geri zevrin ama yani bir şeytani kaddı hatın ica nava mej cili mej nava me bu van derxastin تشتي دلوان دا خواست تمام بمدان كرني يعني بشخص خني كاربون اما دهنا ومدا ها ادات وي الداجي تبيرا من ام حتى ام دشون مكتب داهي يعني خلق ما بمكتب تركي اعتبار ندو يقول زاري خنشي المكتب وا يقول دور حزر حاصل مكتب الشيطانين زارك خنشينكي حقيقه جي يعني ترسيان جي محافظات كلن شوك بيغمبر صلى الله عليه وسلم دي حلال باليه وحرام جباليه من اوكسه حفظ خوش تشتي الشبه ليجي كي نوان شبه ليجي هنا هاج بربي يعني اي تركادا جي وقتات التركادا جي يعني ملتي كرماش دي سخب دستي ما برنتا تقول فانا تركن دفردك ترك خرابونه خب دستي ما برندان حتى نتيجه جنابا اجا كردا افتش درست بله يعني ها كرمدار بهي شكل جنابا مدار دركت هيجا كرمانجي مثلا شو يعني نا إسرائيل نا أمريكا نا روسيا چه دولت كفري كيابه چقا يعني هزي وان زيده جيبه وقتا قول مسلمان هشيار بن والهويك بن بدين خدا بقرن إن شاء الله نكارم أزويش بيجم أزويك بالتخمين دكم أنا داخل عسكري إسرائيل يا أبي أمريكا بين بكفن شارشية ما بكفن سوكي ما بكفن كوشا يعني خلقي بكفرال وان خير في كسلك فانا كافر نيمبام قبولناك او جنبر بين دبا مملكه الهرمين اما ايجما دوي تشتي كان فيجنا فانا تشكيل ساتنا فانا تمييز ام تخازن هل بس چارينا ورا جار كي حال ببينه دلبر دلم دنگه ايشبل من به پرور تقول بسر كريا أينو قلا من أزل دوسا قلي كل ما دخم سر ما مستكرم كريم بريد چارنيج مقالا رازقنا خدای تعالی کربو يعني حوجيك أو بيضا رازقنا من قهوة تجابك يعني بچاوي خدای تعالی شما راضي به ام چاوي خدای تعالی شما راضي به دماكو ري و ريچا خدای تعالی دای پیشمه
او ریگزا دای پیشامه ام دوی ریوری چی بمشن ام یا بپاریزن و حتی داویت تمنی خودتی دی جی بگرن آنجا وی آوایی خودی تعالی بما راضی به yani evji asla heri bilinde yani demek ki aşık bir gece maşuk aşık bir maşuk beve yek dil o dilber beve yek yani şevde ne cüda ne ciheb her du bevin yek hatta diyoka tasavvufi jered bir mesela vahdetul vücut yani bala xubde yekemin de berhemin baftahir uyan de der bastı be ki vahdetul vücut senavi İbn Arabi te خوندن ابن عربی 3 سالی پشتی بافتهی uyan جایی. Yani ve vahdet vücut çiğ yani her tış parça Xudayı. Her tış yansımaviye. Şu böyle ki devir Armanca ve çarine giyişna Xudayı Teala. Bu Xudayı Teala biz yek. Ne bir ki çerbe duhad kemasiye dibine, duhad nuqsaniye dibine. Ev kemasiye ve nuqsani jerde be eş. Yani duhad kinga seviz dama seviz çavi xafekir bu Xudayı xwe çavi xafekir bu şev çavi xafekir bu Xudayı xwe çavi xafekir. Her dem خدا بیرا مرود خدا بیربینه و بخدا را به یعنی پیر به یک به مکان بیا وی راضی بکه ایزا بکه یعنی ایش هر دو اجی ایش هیه خدا بیرا مرو جیده به ایش هیه ند بیرا مرو جیده به اما گو خدا بیرا مرو ده به او ایش مرو دکهجنه قلب آواد که آخرت آواد که بهشت دستخه نا اگر گو خدا ند بیرا مرو ده به بلکه دنیا بشكل كي برنگ كي فاني آوائي خويا بشاهي خويا بل داوياوي ايشك مزن هيا دوجه هيا جهنم هيا اما demek ki yani eşeki dikişine yani evşa vakta Xuda ne pere be disa eşeki dikişine disa o kemaset be valayi o valayi heyya valayi ki yek mesela Xuda nas ya da tu ateist ve valayi ve eşina çine ama bir insana bavariya xub Xuda aniye duaz her tim be Xudaya xarabe anek demek pür kurt dahi ne pere be eşavi dikişine Xuda valahi ekilbine yani diver cudahid nav kese bedin kese oldar u bedin yani be ol hay avça merudin ev kesana bu oldar dindar lebeli her dem ne bu Xudarane yani geleme Müslümane ama Xuda ne bir avan değil yani te birame dama او شوقین ترافیقی هاتن دار خستن قمراتی تونمو لنافچامه لدیری کی قمراتی تونمو کسی گهنه دای دو کی کس zaten منابینه و گله بویر قزاج در واسو کینگا وقتا قمر هات لدار خستن گو demek یک مدشوپین مدبینه لحالو حرکتی خو هم پر تمکینی بو هم پر راست کرده یعنی مروجی باورمجی پیوسته وک کی خدای تعالی وی دبینه بیاوی تفگره حال حرکتی خو به گوتنی خو به چغلکی خو گشی بیاوی به پیوانه تفگره و قید کش خو دیتن پیرجی قید یعنی چوکانی حتی تشه مزن هر تش تی قید کرینش طرف خدا tabii şu خدا bana tişne pür hesane yani kamera kaydı çatu geri verdigarine yani şu xudayı ne pür dijware pür hesane he yani em bir armancı gereken bir şey bir armancı le dinleyen bir şey چارینا گو نو ام تکونی اونه چی بیشن؟ بله. وره جار که حالم ببینه دلبر. او چارین؟ Devir zaten doğası dibe xapekani yani Türkiye vakti tuvardıgar demek kendi gerçekleştirme. Bel. Yani ancak bir aşık bir maşuki xal dama be yek ve demi xapektiğine. Ve ihti xad dilşat dibe. Yani ve her çarib hava greda. Naf çenam tede buzat. Bele dilim tanga işevlimin be perver تقول بسر كريا أي نقولامن از لدوسا قولي كل ما دخم سر براسي وقتا قوش خو مرولد نره بنقهاوي كورة يعني مرو قارق قلق معنا بده مرو جار تيدا تسكنه مثلا وقتا قصد دلبر كيان ورا جارك حالي مبينة دلبر هكا قصد خدابه خدا حرتم دبينه بلي وقتي وقت يان خلاصيكي هاو مرو هز نامینه مروش قوت دکه یا خدا حاله میشته خویایه یعنی بشکل کولو دیسا مثلا تنگبونا دل وقت چوا تنگبونا دل چه دبه
وقتا قوتي برزگريك سقنت وتي كماسي هبه يعني جي مرو يعني طاعت خود دجيانا خود كماسي بكبه او چاق دل پاشت كبه يبقى بشاف بيج ده هره چه محافظه بك پرور بك طاعتنا وري مرو كارب شكلكي ورجي دي سال يعني بافتير يوم ده چرني ده دبي ki ez mirovekî perişanım. Ez bi janım, ez bi êşim. Derdekî min gelekî giran e, derdê min gelekî mezin e. Ki di çarînê pêşîn jî bê pêşberî me, yani derdekî gelekî pir mezin ye û dibe ki ev derda ancak dermanê wî Xwedayê ye. Yani ew Xwedayê Teala ki hem derd afrandiye hem derman afrandiye. O kija derda, şu kija dermanî ye ew çêtir zane. Tabîbê me, doktorê me Xwedayê Teala ye. Dixwazim vê bi mer bide parvekirin. مروكاري أبينا زليخا وحضرة يوسف جدر خالي باشتي مثلا دورتي دي بتا قل بسر كريا أينو قلامه يعني تي زليخا بشي أبين داري حضرة يوسف بو قالك ويتخواست بلي حضرة يوسف جبار حرامي روند داي بلي بيشرقو زليخا خدا ناسكر وبو أبين داري خدا يوسف ليفا قريا حضرة يوسف ليفا قريا بحلالي ليفا قريا قوي زليخا چماتناي قلت شو يعني ما يكشتا خوشكتر يكشتا رنتر يكشتا بلنتر دي دورش تقول بسر كريا يعني وك بري افينداريك دنيوي هبو يعني او ما اقول سرتكر اي نقول يعني ارتخ عشقا الهي مرو كارب شعبكي لمنر نوري بله كسن بله وسعنا ازل دوسا قولي كل ما دخم بسر بله ام هرم چاری ناده اون کیف بکن دلم زار طبیب بینن کو دردم بکه تیمار طبیب کو من ببینه ولو زار او درمان بکه درد من ناچار رافق کرو گیش نام ام نو درباسی رو بلکه ول سر هف راستیش خود طبیب خود دکتر خدایه خداش خود بینه وقت برین هاجمه گو خدا حال مروفش خود بینه طبیب بینه که دردم بکه تیمار طبیب که من ببینه ولوزار اوی درمان بکه دردم من ناچار یعنی حال منی و حال منی پریشان وقتا دکترش خواب بینه و دردم منی گو بی درمان گو از پریشان کرمه وقتا ببینه چاب که یعنی برمکه اوی دردمه درمان بکه مرو وقت لیبنر اف درد و درمان مرو کاری چاوه که یعنی مرو حبی که کور لیبنره yani baftayır öğren Xwedayê yani Xwediyê eşqek pîroz e. Hatta tê gotin ki bi vê eşqa xwe cana di navena orta zivistanê diçûne ser çayekî rûdineşt û cê rûdiş ew berfal derdoreyê komple bi eşqa wî diheliya. He, yani ev insan mirovên ûloyê ki ewliyan in, weliyê Xwedayê Teala ne. Hundirê wan vê dikevin, ew şewqa hundirê wan dide derdora wan. Yani derdora xwe ji bin wê bandorê de hêle. Melekanu bûya wî rave bike. Dîsa mero karib vî şeklî jî lê biner acaba. Yani got derdê wî gelê wî be, derdê wî millet be, derdê wî pêşketina bawermend û Müslümana be. گوتی لحال گل لحال مسلمان وقتا نره و گوتی پاش و چونه یعنی جی خدا دورن و درده وقتا دشوته و جویج بو و درده درمان دخوازه وقتا گو خدا ذاتا دبینه عیان بیانی جیره بشارتی جیره تنه وقتا و شوتاندنا دلوی گو دبر باورمند داده دبر امتی ده دبینه که خدا به چاره جوی دردوی نچاره. Tabii ben penasına ve derde Medine, tanımayı Medine yani tişten digeheci tişte fani, tişte dünyevi, tişte şu Xwedayê Teala kudike dibere, peşey dibere ona komple dert olarak mekan behsibine. Yani ev dana derdana hom komple şu bir astengi o nabin dert. Dikim biaram. Yani avana او تشتي مروش خدا تشكي جداها تولينا ولو خالي باشتي يعني في درد الدنيا مثلا مال مقام عيش كار وانا تي ندردن وانا استنجن وانا برسجريك مروش خدا دور تخن
درد گو درد نه خدا به گو درد نه دوزا خدا به او یا هر جرنای گوتن درد بله yani o dertleri zaten kalkır ona prani derbastar yani geçici fani ona vakitlerin dert olarak libava insana ne hesabandın yani بله چارینا ده کیف کردم در باز بیم توی لیف شکرین و یاسمین بر از ما دلبرین و چاوه من تر ما تو ده ترسی تو به همه زامن و به هلی وکی دهیله شکر برنامه بریجی جار جار خالی بهشتی جنها اختا جان الما گودارد که ده چارین آن دبه وانا چیز بیجن ده چارینی باف طاهری حمدانی یعنی جه ملای جزیری جارنا مرو چارین آن ده حیری دبینه یا تدبه ویا درکو دکشینه که جاره که دیجی گودم گوجارنا ها تماشوانی ما عجبه دبه وان بحثا چید کن yani geleki çarını je geleki bali aşka pireke ve aşka diniye ve çe bel vakta Kur'an'ı mro haberde merod nere yaji davya çarina adet nere kat seranser şah çarinaya o dibe aşk tnecgayri aşka xuda تقول مرود ورد فهمت كي وقت مثلا قلت يبدو عشقة دنيا كتي يعني وقت ويس تيري تشد داويا داويدا يعني دبي أفمقت أفانا شون أفانا هن بله ونفهم بك ونزانم إنكو شاه عشقة خدايا شاه أفينا خدايا كلام كوني تسر بيجي دفرد بيرا شكر در واسطة دبي مينا وقت شكر ناو أفيد تشاو دحله أوجد غاز ناو أفينا خدايا تعالى دبي أوي بحله نرينك يعني زي ما كان بيجي دوغاز هردم بإيمان خدايا تعالى تجبه يعني سري ست تجبه yani full tecrübe. O ev iman بدومه mayinde be, kalıcı be, sürekli bir yani. Yani veya doğası bir zaman de hündüre baftayı yürüyen de dünyaya, yek dünya yek o faniye, derbastare geçiyor ki her dem nifçe değil yani neviye red değil. Adın ki derbasi ahiret ediyor. Yani ev dünya ne derbastar درباسی آخرت به بیست شوی بخبته و شوی بگیجو آرمانجی خواه. بله. و شما ایمان دست بخه دبی که هر تم دهوکا داوی دبی که چاوی هر تم شله. یعنی به تر دور پیواتر درباس به چاوی هر تم شله بگریه. بله. یعنی ایشیل چین هر تم. او دور yani ne mana koyduğunu diye uçak ne var? تر يعني شله يعني هر دم يعني معناه قلتي لك هاشتي جتي هولي ومعناه قلتي حرتم جافجريه اوجي من كامي واتي جي درخينا من خد جورا زي خلي بهشتي ام كام لسه قلتنا بالنوا ام قلدار خد جورا بأغا هيلمن لو ما قلو هيلمن آسيا بسيدن قباد كري قوت بسرايا داير بن شرك المتشيبو لقالك لما قومي لسورة صال الحوشا بكافر مرتما داير بن السركانية جئ وارا خود دا بسر مدا حرمين توبانا قرر تومتي كابونا لنوزارنا في بوريه قاور ادين دشمانه قلا بسر مدا دبارين فناني طافيه قدين المبريا مولدنا دمدا دقوت ثانيه بس رايه بسدن قباد كري قوت فرسند مالت خرابات تقوس فرسندم تدقو اسباب الفسيا سوار ازناور خداني küçük çapeliye medvelati dardın civardiye da merdi sermeda qatınene fersende go besra agre kule beyta bavet tekete
أبيا نشر حسنان نشر جبران نشر حيدران نشر ضاز باب عشيران لحوشا كافر أمرت مانا تاغتك بيدين وبإيمان بسرسر مدى حرمين توبان قرقر توامتك ماكن ليانا لقارشي شريعة محمد سكن يا جمرة دخاز ميدان فرمان جنازة سليمان أحمد كوما حسنا لبرشعب من حيفا منا لكشتنا سليمان أحمد كوما حسنانه لحيفا منا تلوي لك جيفار داش قابد ذا لقارشي مجملي وفكر النشان وعلامة حميدية أغا ولا نابي بلا نابي شرقرانا كلمة قول خازي ملكي مير خاصة بسيقلا برين دارت كشتني تجار وتزمان جيف نابي جابكي نبخير هاتيا دبن إيرو سير راجع عرزو عيال مال عمر لإيران لسر بشتاك حيلو مانك يانا جيتني نستار نابين اللي بيابي كرم دقوت أذكرم بم أزبرخي مال عمر بمقال شاخي رومي بفراري دولتي بم كرم دقوت عفضال مال خراب أمحردو بياي مال مصطفى غاد الطايب تنيبن بوكي مالك وكي مال عمر مالك يقولي بخون رهبال بن قدينو لمول في زلمة شارت غاسر بازو باباق قني دري قصر قناخ لما بقر جماهر دو مالك يقولي بخون راب فيجن لا تبنقي ملي خدين نور تسليمين نشالك مبين دليخن بابي منو ليخن بابي مول ليخن لو نجمانك يا لبيا بقايش بيشا تجل ملي خبله في نقون داخي كتشك شاب ومارتل يا العرديخن ونزان امراونا رانا بنا قاتشاخ وفرار رومنا تشكي شريعته بجكو مزني ممريد وجان فداي مالا شيخ بقوي هاي ما أغا هاي المن لو ما قلوا هاي المن آسيا بسيدن قباد كري قوت بإسرائيل دار بن الشركة المتشيبو لقال كلمة قومي للسورة صال الحوشة بكافر أمرت ما داير بني وبقروي جئ فرا خدر تير عجل السرسر سليمان أحمد كوما حسنات تفتقره قدينو قرب الخيقي شره آسيا بسيدن قباد كري قوت بإسرائيل داير بني الترابة درقو شاملية تلاوينتي بدست الفسيا بقر جنابا بشري در كفهر بإسرائيل قو آسيا داير بني درقو شاملية ملاوين الابرال الدورة لنقي عشيرا مال عمر حردو بياي مال مصطفى غاد تفقر بس راي قو فرسند مالا تخربت تدقو اسفرسند تدقو اسباب الفسيا سوار ازناور خداني كجك شاب لي مدولات دوردن جوردي دا مرد سلمدا قتنن فرسند قو اقري كل بقابيتك أبيا نشر حسنان نشر جبران نشر حيدران نشر ضوز باب عشيران لحوشا كافر أمرت مانا تاغتك بيدين وبإيمانه بسرسل مدى حرمين توبانا قرقر تومتك ماكين ليانه جنازة سليمان أحمد كوما حسنا لبرشاب من حيفا منا الكشنا سليمان أحمد كوما حسنانه لحيفا منا تلوي يكش قابد رازي بجوتك كل تومتك بكافري بريندارم لوزدك مناكم تلك منا أشهد المناقر دليخن بابي من وليخن بابي موليخن لو نجمانك يا رب يا ابن قايش بيشا تشل من الخبله في نقون داخي كتشك شاب ومارتل يا العرديخن
ونزان أمرابنا رانبنا قاشا خير من فيرال دولتنا تشكي شريعته بشكو مزني مريد جاء في دايم على الشيخ بقوي هاي هاي من ساعت خوش مالی آقا خود جورا زیبه امیرو جی هاتن داویا برنامه خو حق خو حلال کن مالوا آوا و همش کن هدن هار جمعی مالی من برنامه خو بگرین مساعده به بله تماشاوان عزیز بینارین هجا ایرو جم هاتن داویا سرنامه کیدن حتى سرنامه كده بمين خير وخوشي ده خير وخوشي وشاير تملا بحرا وبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته